sindi kubashinyaguriza kuko ukuri kwa Bibiliya ni mukugira ukuri. Bibiliya iravuga ngo harabe Imana yabishatse ko baba nkuko mugabo abanyene akanwa kabahagurukiye nibo bazokikurako. Muve mu rujijo, muve mu ruzererezi. Yozefu ubundi naho nyina yamwise ngo nshimiye Imana. Nshimiye Imana ni Yuda. Yavuze ngo Imana ni inde? Ni ubutungane. Ni ubutungane kuko yakurikiye abana b'icoreke zose. Sakina Ismael. Ni 30. Ni 30 nyene hashikiye. Sindabyitiranye. Kuko se yaciye haguruka aravuga ati kine ngurakera abonye ko atabyari Yakobo agirisha ari mukuru araheza mabahungu ngiye gupfa yamuhaye mungu wishari. Imana iribuka Rakeri murongo wa 22 amamuko 30. Imana iramwumvira izibura inda yiwe arasaminda abyara umuhungu avuga ati Imana iraneturuye. Murumva ko ari neturuye? Murumva ko ari neturuye? Uyo Zafari neturuye. Uyo Zafari neturuye. Uyo Zafari neturuye. Ubuhigo bwe bwahagaze he? Nyina niyamukuyakuye ngo agirene. Ise yamukuyakuye bimukwegera urwangano na bene wabo. Muga hari mwakando uvuga ngo akano mu makuba yawe hari mwakano kandi no byatura bikubeka mu izina rya Yezu Kristu. Ngo bamukura muri kwa kuzimu bihuta ni giki cyamukuye muri kwa kuzimu bihuta. Nagira ndababwira icyo bita ukuzimu inzimu zitatu. Ukuzimu sinzi ko bivuga mu bwishingo inzimu. Nawe byumve ucubishira mu bwishi ukuzimu. Inzimu uruzi ukuzimu kurenga kumwe bakita ngo iki. Ibizimu bibiri. Bazi bakita ngo iki. Ukuzimu. Inzimu zitarenga zitatu. Yozefu yaraguye muco mu kuzimu kwitwa ubupfubyi. Kuba imfubyi uri muto. Yozefu agwa mu kuzimu kwitwa ivyonyi. Yabivumo yo kwa nyina anyegeza ibigirwamana bya Serabani. Sibyo? Yozefu agwa mu kuzimu kwitwa icankiro. Yozefu afise igikundira mwisi y'umwuka afise. Murabyumva? Yozefu afise igikundira mwisi y'umwuka Imana iramwizeye. Kandi rashaka ikizomukoresha ibisobanurwa muri Zaburi 5. Ngamwisi bigaragara afite icankiro gushika na mwene nyina mwanga. Agwa mu kuzimu kwitwa ubujyajya bwa bene wabo. Agwa mu kuzimu kwitwa ukwijejara. Kutamenya kwijejara ubwana. Kuko ninda tarazirota bakamusharika kongera kubarotera niti iyumvira kubarotorera ngo nabonye bunyenyeri 11 ngo zinyunamira. Uriko ravuga rako tegwa tizogukorera. Wagihara dabu we, wagihura mutwe we, urikura bivuga iyumvire Yuda, iyumvire Simeo, uyumvire Rubeni, uyumvire Levi arika kubwira uko. Mubwiyumvire namwe reka bincoreke bo nabihorere barakadi ari ndabihorere mubwiyumvire kuko abo bane ba mbere nibo basa n'abaganza Yakobo. Ahungu bavutse kuri Leya. Sha. Ni barakome emwegabanya. Bari bakomandaje amasura yabo. Muyumvire nka Simeo na Levi bafata abantu bisike mu bose bagacinja baba. Mwedi mu Islam ze turaze bakabasanga aho bagwariye bavirira inguma zabo babwiye ni mu Islam ze tubashingira umukobwa wanje bakabica n'ibitungwa byabo bakabyica. Iyumvira nk'abo bantu rero bashinyagurije Yozefu. Ubwo bwana bwiwe buramureka yongera kurandi ndoto avuga ati wowe rero suko izuba ryanyunamiye ukwezi kuranyunamira n'inyenyeri 11 ziranye tizijya gusa narose umuganda wanje imiganda 11 yunamira imiganda yanje ati riko bitayose tuburera kuzo tuyobora abo umwana guma bivuko nyene ariko vuga ngo kuko atakinanira Imana kandi kuko inzira z'Imana zirenga igihumbi yari yo nzira Imana yategekanije. Uko kuzimu yaguye mwana bane waba bakamuterera akaba igiye kurya arashonje agenzi ngenda gisike mukuba agiye isiti mukubarondera iyo baragiye bakamujyajanya bakamubwira ko politike bakamwambura imutwe bakamutamuka inogo ibyo byose nukuzimu kwaguye kuri iyo Yozefu. Ariko rero uko kuzimu kumuguye ko yongeragira n'ukundi kuzimu kwa inabuja agomba kumusamba Yozefu ati Mana no bikoriri amaso yariye ati databuja yamaye byose anyima wowe wenyene wa mugore wiwe aramuremenanya Potifara kubita baragenda bahenurira mu ibohero ararinda mu ibohero baramuha kuyobora abafungwa koko asa n'ukuzimu ararotora abanararindira imyaka 2 ararindira ko bazomwibuka abwiye ati ndabarotoreye muzonyibuke mumvugire kwa Farawo nararenganije kandi mu Heburayo arabura amaze kubura ngo umunsi umwe rero Imana yakiriye Imana y'isi Imana yamwijuru se umwami wacu Yezu Kristu yakira Imana y'isi
indoto ni wowe wenyine indoto wazipfishije ubusa ni wowe wenyine niyo mpamvu ushobora guherana n'uruzererezi bikakubona ni wowe wenyine farawo nagaba kaganza abakadisimu bose bakora mu bitugu bwiwe ngo ni n'abayugami yari yicaye ko burya ngo si we yari yicaye ko wari yicaye ko umukadisimu we yarasigaye agira gutya ari spectator gusa yubaha gusa kandi burya abantu benshi batwara burya n'idushe hari ubwoko bw'imigisha mudakwiye gusaba imigisha mudakwiye gusaba inaba yangagwizi hari ubwoko bw'imigisha mudakwiye gusaba uhora n'iminaniro uhora n'urupfu uhora umibabaro uhora na warukebaguzwa Imana irajanjanga Farawo muteza indoto tware tuziganire ko sinda zigaruka ko muze kuzera mu ntango y'ikigabane cya 41 gora ku murongo wa mbere yamujanjanga bapfumvu n'abakonikoni n'indoto zisanzwe gose mwisi y'umwuka umaze kuganira n'umwuka w'Imana cyo kuganira niyo myuka mibi yawe n'indoto zisanzwe cyane mugabo bose ceceka iyo Zefaransa aribukwa vuga ngo aribukwa hari ikintu cy'inazo uzakora kugira ngo wibukwe ukugwe muri uko kuzimu ntabwo kuzimu kwa kugira ngo ukuvemo n'imbara urugo rukuruhije ari ngombwa ngo umugabo gucure hari igihe bizasabwa ko wibagira kurongorwa n'ukubyara ugakorera Imana ukarondera Imana kandi mukuri ku ijambo ryayo igagukora igisuzuguro ntabwo kuzimu rimwe ari ngombwa ngo uzakugwemo n'ukurongorwa hari n'igihe bizasaba gukorera Imana igihe cyakigeze ikaguhuza n'umunezero zirahereza nta nuko bisigura ngo ni ngombwa uzobanza ubyara gusa Bibiliya iravuga ngo mwana byaramwe ngo nimutera impundu ico kirasigura iki wowe utagira umunezero utagira ibyishimo wowe utarama ibyamwe atera impundu kuko abana binabwa ni benshi Imana ifite byinshi byo kugukoresha kuri iyi si nimetuselayi wenyene amaze imyaka 139 ko byara ngo n'abakobwa Imana kamwiranda wenyene